Pinko, zajtra jdeš do školy. A ty ideš, ne? Ja sa musím napojiť na druhu. Dobre, prepáčte, možno nám to trošku laguje, lebo sa mi sekala obrazovka. No som si ja mám vypraviť, no. Asi tu? Haló? Je tu niekto? Welcome to Summoner's Rift. Haló, je tu niekto? Čo? 30 seconds until No, dobre, dobre. on. Ja som tu... Som to A spravil. nezaspíš objas? Prosím? Či nezaspíš zajtra? Nezaspím. A mne sa niečo deje z obrazovku. Jak sa dám na celú obrazovku? Akože full screen. Jak si dávam? A dávam, jak si dávam full screen. Alebo Neviem. Sotetsu ti budem vyprávať. Tak ale stream natáča video. No však natáčam teraz. Paráda. In me, Wuju lives on. Aj, musíme dať win. Tak proto dajte like. Zájem proti Kejten ten posraný mide po. Proto dajte like. Takže A si odoberajte ma. A vyhrajeme ďalší súboj. Normálne rob súťaž na YouTube a kto vyhraje, tak si s tebou vyfotí. No, to môžeme spraviť. Áno, a zistí, že si to vyhral nejaký Pepík Ale- z Bulharska. Ale dobre, ani ty... Nesmej sa týmto. A zistí, že to vyhrá niekto z Bulharska. A to však by som išiel za ním. Áno, do Bulharska. Alebo on za mnou. Keby chcel. Ale však v Bulharsku toto. To není nic, akože nejaký internet, alebo je tam nejaký internet, že akože by tam bol nejaký Polák. No v Bulharsku je podľa mňa internet. A teba No, není? dobre, to bola blbá otázka, dobre? To bola blbá otázka, dobre? Na to zabudeme, dobre? Poďme radšej pomáhame hrať dvojku. 6-7. Zázdenec, to sem, kde to? Trejca, takto. A var... A jo, dobrý deň. Never await victory. Ja si myslím, že to bude legendárne video, že jeden náš spolužiak bude spamovať, že moja mamka vošla do videa. Blade and body. Nemenovaný spolužiak. Ty asi víš, okolo ideš, ne? Okolo ide, ne? Sotetsu si tam. Sotetsu. I will show you the path. Kamo, ja tu proste mám jungle ich. Ty si Warwick? Jestem Warwick. Ja. Poď. Defend yourself. Yes. Idem sa kúknúť. Nejakých by sa mohol ešte zabiť.
Určitě si hlasitost. A je tu. Potom keď mi vypadne Inferno, tak ja si to nemôžem. Did you miss it? A on to vypne za chvíľu vypne, tak neviem, či to dohrajem. Vôbec. One. Tak. An Za enemy has chvíľu been budeme... slain. Počkaj, už je tam drak? Yes, je tam, je tam. Jaký predikt? Jau. Ja ho asi nezabijem. Zabiješ. Pol. A master stroke. An ally has been slain. Blade and body. Many foes. One stroke. Dobre, za to dávam pohode. Await victory. OK, je zemrel. Ja si dám... Ja mám sa recall? Áno. OK, lebo ja nemám nic. Na sebe žiadny nic. Ešte... Do OK. not let your pride blind you. Dobre, ideme. Tak, ešte si chvíľku vydržíme. A už budeme za chvíľu fajtiť. Killing spree. A ja si myslím, že to vyhráme. Observe. A čo myslíš? Soutetsu. Čo si myslíš? Samozrejme, že to vyhráme, lebo som tu ja. Samozrejme, Soutetsu je veľký egoista, Let tak us begin. vyhejti toho Náš tým má 3 killy. Náš tým má 3 killy a tie 3 killy som dal ja. OK, takže vyhejti to kľudne v môj Enemy has been komentároch. slain. Avenge yourself. Môžete potom vyhejtiť. No a môžete aj mňa, jak sme hrali. A jo, počkaj. A dobrý deň. A dobrý deň. Did you miss it? Máte peniazky? Has slain A prvý kill? Díky. Rampage. An ally has been slain. No tak dobré. Bude to. Yes. Ty si Zoe? No. Ja som... Hej, jak to, že musíš? Ja sa tež musím. Ty vole, ja mám 300 HP, a ty máš full HP, to na co sa rekálnu? Lebo nemám manu. Jaj? OK. A focused mind can pierce through stone. Blade and body. A master stroke. Dobre, tam je Caitlyn je mŕtvá. Dominating. No to už dobre hraješ na to skill. Anger gives Tak lebo motivation. keď som začínal hrať LoLko, tak toto bola moja postava, ktorú som hral. Ja mne zas Master E byla prvá postava. An enemy has been slain. Takže vieme hrať za svoje postavy. A true master is an eternal. Dohrám toto a idem. An ally has been slain. Poď plátek si zaber, prosím ťa, Dora. To co mám okolo seba taký kruh, jaký by som mal.
Turret plating will fall soon. Oh yes. Never await victory. Máme dole? An enemy has been slain. Poďme dole. Poďme všetci dole, poďme. Doubt is the greatest enemy. Počkaj, my tu máme... Jaj, to bol? Že... Ja to je neko... Koľko za tú damage dávam. Som tež hral Neko. A mega Ja zábavné. to zavím, a my sa už dali dole turretu. Has been slain. Let's go. Doprečo, že ja nemám kvečko. Godlike. No, ja nemôžem. In you, Wuju lives Yes. on. Ďalší drak. Ideme tam, akurát som chcel ísť preč. Ale nikto im netakuje draka, takže je pohoda. An ally has been slain. Ty si mŕtvý? A to ne. An ally has been slain. Máme draka. OK. To vyhráme. Toto čo? Skoro. OK. Skoro. Nevadí, To pozor, mi normálne pozor, bol pozor, taký pozor, Caitlyn. Neko. Na sem muset dojít iba kvôli tému, aby ja zabil. Ne, super, Neko nám zabil. Fight, poď, fight. Kde to tam Neko? Zabil. Zabil. Strength. OK, tak to vyhráme, 100% to vyhráme, to už vidím normálne, yes. Takže tento win je pro vás. A Warwick nám ukázal like, dobre. This will be Neviem, čo som to povedal, ale... Mám už 4 level více než ona. Ešte tak Caitlyn. Your team has destroyed a turret. Ja mám okolo seba takú keby auru, alebo také kolečko veľké. Neviem. never await victory. Master je strašne otravný. One step, brave and bold. An enemy has been slain. OK, to dáme, poďme, ideme všetci dole. Let's go. One cut of many. Mind the trap. Super. I never made an enemy has been Oh, slain. Ja som... Už to tak hýluje. Ja. Reklamy tam asi. Legendary. Potrebujem Magic Resist? Počkaj, kúknem sa. A tak... Lebo... Pokiaľ budem potrebovať Magic Resist, tak ne. Tak musím... Nevím. Magic... Radši si ho kúp. Lebo že... Ja... Jo, áno, vlastne áno. Potrebujem.
To som nevšímaný. Do not let your pride blind you. Nevšímal som si to, potrebujem. Musíme to čím rýchlejšie dohrať, lebo Your team has destroyed a turret. už víte. An ally has been slain. Jo, Killing spree. čo to je? Your team has destroyed a turret. Let's go. Let us begin. Ideme. My to vyhráme. Ďalší brat? A o minútu. I will show you the path. Víš, to je Pike? Souteču. Víš, to je Pike? Shit, kam to tu tak prdeli. Ja, ty mi vyžral kill. To byl instinkt. Bro, ja som ich tam zatiaľ dával a ty mi proste Is zobral your kill. eternal student. Jak dával? Ja som ich tam dával, ty som prišiel, ty si iba zobral. Your team has destroyed a turret. Observe. Okay. Hej, to drak. Your team has destroyed an inhibitor. Defend yourself. Legendary. Rampage. Double kill. Never away victory. Ďalší drak dole. Let's go. Vyhráme. Your team has destroyed a turret. Legendary. Your team has destroyed a turret. Je to tam, vyšlo jsem to. Victory! Victory s mojím kamošem Souteču. To on, víš jak to potahal? On byl najlepší sniper. To jak to potahal? Jejich jungle byla AFK? Alebo aha. Kamo, tyto staty sú něco extrémné. To bylo jakože v pohodě hra. To byla nádherná hra. OK. Tak už končíme? Asi áno. OK. Tak se vidíme možná na dalším videu, takže čau.